none twinjiye ku kibuga cy'imirwano aho ihanganishije igisirikare cya Congo FARDC ndetse na M23. Amakuru rero aramutse nuko tariki 26 Kanama 2024 M23 itangaza cyangwa se imenyesha yuko amasezerano y'agahenge igisirikare cya Congo FARDC kiri kuyanenga, igihe nyine igihugu cy'u Rwanda ndetse na Congo bari bemeranyije gutanga agahenge, na Amerika ikabibasaba yuko bagomba gutanga agahenge, bagatanga agahenge, intambara ikaba ihagazeho. Ariko nyine umuvugizi wa M23 Uwiringoma yatangaje yuko igisirikare cya Congo FARDC ndetse n'abambari bacyo bari kurenga kwayo masezerano. Ibi ngibi umuvugizi wa M23 Uwiringoma yabitangaje gitondo gishiro 27 Kanama, ubwo yavugaga yuko igisirikare cya Congo FARDC kiri gukomeza n'ubundi kubataka mu bice bikontorwa na M23, kandi mu gihe nyine yuko nyine Amerika yari yabasabye gutanga agahenge. Rero umuvugizi wa M23 n'ubundi akaba avuga ko mu gihe igisirikare cya Congo FARDC gikomeje kurenga ku mabwiriza, n'ubundi nyine M23 irakomeza kwirwanaho nk'ibisanzwe. Umuvugizi wa M23 Uwiringoma yatangaje ko FARDC n'ubundi iri gukoresha akajugujugu mu kugaba ibitero mu birindiro bya M23. Iyi kajugujugu rero iherutse kubonwa ku cyumweru, aho yazengurukaga i Bunagana ndetse n'i Masisi no mu bice bya Lubero. Umuvugizi w'Ingoma rero kandi yakomeje abwira ko nubwo n'ubundi FARDC ikomeje kugerageza cyangwa se kurenga ku masezerano yasabwe na Amerika, n'ubundi ibyo ibishaka kugeraho itabigeraho. Ivuga ko n'ubundi intego FARDC iba ishaka n'ubundi birangira itagezeho, n'ubundi igashushubikanwa n'abambari ba M23 ikabamenyesha, kandi n'ubundi hagapfira abatari bake ku ruhande rwa FARDC ndetse n'abambari bayo nka SADC, Abarundi ndetse na za Mai Mai, Abawazayendo ndetse na FDLR. Kuba yuko mu gihe rero n'ubundi nta gikozwe, FARDC igakomeza kugaba ibitero ku birindiro bya M23, n'ubundi nta gihindutse, irakomeza kwirwanaho nk'ibisanzwe. Ariko ibyo ngibyo byaje guhakanwa n'igisirikare cya FARDC, yashyize itangazo gihakana nyine ibyo ngibyo byavuzwe n'umuvugizi wa M23. FARDC ivuga yuko nyine ibyo ngibyo ari ibinyoma n'ubundi, cyangwa se tactique M23 isanzwe ikoresha yo kuzana ibihimbano kugira ngo ibone amayeri yo gukomeza kubuza igihugu ngo umutekano. FARDC n'ubundi yakomeje ivuga yuko ikomeje gutanga agahenge, ahubwo ibyo ngibyo bivugwa n'umuvugizi wa 23 ari ibinyoma nk'ibisanzwe. Gusa nyine n'ibivugwaho rumwe ku ruhande rwa M23 n'ubundi bose ubushanga nyine bibashinjanya. Gusa igihaye nuko n'ubundi nyine koko iyo ndege ya kajugujugu iherutse kubonwa mu bice bya Bunagana, aho ngaho za Lubero. Bunagana rwose no kuvuga ko iyo ndege yabonye n'abatari bake, nubwo igisirikare cya FARDC gikomeze kubyirinda. Aha ngaha rero ukuvuga ko M23 nta
kindi ikomeje kwavansa cyangwa se kurinda uduce yafashe, mu gihe agahenge kasabwe na Amerika gakomeje kuba kakiriho, nubwo nyine batangaza yuko ku ruhande rwa leta batabyubahiriza, n'ubundi bakomeje kugabwaho ibitero no mu bice bakontorora Masisi, za Lubero, za Bunagana, Nyiragongo, za Rutshuru. N'ubundi bavuga yuko ibitero biturutse kuri leta bikomeje kubagabwaho. Gusa nyine ngo abasore b'Isarambe cyangwa se abasore ba Makenga bakomeje kwidefanda cyangwa se kurinda uduce n'ubundi twabo bafashe, kuko ngo biragoye kugira ngo baturekure, kereka yiyambajwe za kure. naho ubundi abasore bavuga ko aho bafashe baba bahafashe. Mu gihe rero igisirikare cya Congo FARDC gikomeje kutubahiriza amasezerano y'amahoro, n'ubundi nta kabuza abagabo ba Makenga bazakomeza kurwana baharanira uburenganzira bwabo. Mu gihe n'ubundi rero FARDC ibyo ngibyo itabikozwa, nta kindi gikurikiyeho nyine ubwo ni intambara. Mu gihe yanze amahoro ni intambara. Ayo ni amagambo Uwiringoma yagiye avuga hambere, ndetse n'ubu rwose mu mvugo ye hari ukuntu ujya wumva yagobetsemo. Mu gihe igisirikare cy'igihugu cya Congo kitemera imishyikirano cyangwa se amahoro, kuvuga ko nyine kizakemura icyo kibazo ari intambara. Ibindi rero utamenya ni uko n'iki gitondo ubwo abawazalendo bageragezaga kwataka mu gice gikontrowe na M23 ayegereye mu gace ka Masisi, babashije bitabagendekeye neza, niko umuntu yavuga, kuko hakomeretse abarenga 10 ndetse hapfa n'abandi 2. Mu gihe rero ibingibi M23 n'ubundi yababwiye yuko nyine udateze rwose gusubira inyuma mu gihe nta mahoro abayeho. Icyambere bashaka ni amahoro. Bazalendo rero yaje kubitwa rwose ahareba Nzega, bayikorera nk'ibyo baherutse gukorera indege nyine kajugujugu ibunagana, aho bayirasheho urufaya rw'amasasu ihungira mu gihugu cy'abaturanyi muri Uganda. M23 rwose ikomeje gusaba ibiganiro by'amahoro n'ubundi nk'ibisanzwe, gusa nyine FARDC ibyo ntibikozwa, ivuga ko uyu ari umutwe w'iterabwoba. Ndabashimiye rwose mwebwe muba muri kumwe natwe, mukomeze mukore subscribe, share, like, comment kugira ngo dukomeze tubane mu makuru ataha. Murakoze, ahangaha ni kuri Miniti.